پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مرزبان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید توجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тиллоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар барнома дар сарзамине ки таърих бо ҳар қадам нафас мекашад, дар ҷое ки сангҳо достон мегӯянд ва асрҳо зиндаанд, тоҷикистон гаҳвораи тамаддун, мероси нодире ки имрӯз ҷаҳон онро мешиносад, юнеско ва тоҷикистон, таърихе ки ҷаҳон эҳтиром мекунад. аз умқи асрҳо ва аз гармии оташ ҷашне меояд ки нур меофарад. сада ҷашни нур, гармӣ ва ҷашни пирӯзӣ, рӯшноӣ бар сармост. дар ҳар хишт заҳмат, дар ҳар бино умед ва дар ҳар роҳ пайванди зиндагӣ. созандагӣ заминаи рушд ва нишонаи бовар ба фардо. он ҷо ки замин бо муҳаббат нафас мекашад, ҳар дона тухм ба фардо умед мебандад. кишоварзӣ решаи зиндагист, меҳнати деҳқон баракати рӯзгор. сар аз фарду ҳарорат боз ҳам поёнтар меравад ва бод шадидтар мевазад. масъулияту эҳтиёт калиди саломатӣ. огоҳии агентии обу ҳавошиносии мамлакат дар ин бора. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи маблағҳои фонди захиравии бонки миллии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотерапӣ ва прекурсорҳо, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъоварии пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.
давоми беш аз 13 солаи охир бо дастгирӣ ва иқдомҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳё ва дар арсаи олам муаррифӣ намудани таъриху фарҳанги қадимаи миллати тоҷик тадбирҳои муҳиму тақдирсоз амалӣ гардид. қабули ташаббусҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ ва инак дар соли 2025 пазируфтани 11 ёдгории таърихию фарҳангӣ аз ҷониби созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ифодаи эътироф ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ибтикороти созандаи Тоҷикистон дар самти эҳё ва ҳифзи арзишҳои фарҳангиву таърихӣ мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршоҳи Тағоимурод. вазъи имрӯзи ҷаҳон ки дар худ паёмадҳои манфӣ ва хатари бештар ба таъриху арзишҳои миллӣ дорад, ҳар яки моро водор месозад ки ба қадри тинҷиву оромии ватан бирасем ва дар ҳифзи таъриху тамаддуни қадима саҳмгузор бошем. таҳкими худшиносии миллӣ, эҳё ва муаррифии фарҳанг ва расму оини қадимаи миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ яке аз ҳадафҳои меҳварист ки дар ин самт Тоҷикистон гомҳои устувор мегузорад. соли 2025 дар таърихи давлатдории миллӣ соли хотирмони фарҳангӣ маҳсуб меёбад. ба феҳристи асосии мероси фарҳангии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гардидани 11 ёдгории таърихиву фарҳангии ҳудуди вилояти Хатлон ба монанди дастхатҳои қалъаи Кӯҳи Муғ ва Хутали қадим намунаи олии дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ибтикороти созандаи Тоҷикистон мебошад. мо тавонистем ки ёдгориҳои худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва дар саргаҳи ин ҳама ташаббусҳо ин ҳама иқдомҳо пешвои муаззими миллат ҷойгоҳи махсус дорад. 11 ёдгорӣ ки дар доираи Хутали қадим ба феҳристи умумбашарии ЮНЕСКО ворид шуданд, давраҳои мухталифи таърихи халқи тоҷикро дар бар мегиранд ва ҷойгоҳи махсуси худро на танҳо дар таърихи гузаштагони мо, балки дар таърихи башарият гузоштаанд. меҳвари ҳамаи ин ёдгориҳо албатта ёдгории ҳулбуки Бостон мебошад ки ҳамчун ёдгории меҳварӣ пазируфта шуд. дастоварди дигари фарҳангии Тоҷикистон ба шаҳри байналмилалӣ ҳунармандӣ пазируфта шудани Панҷакент аст дар робита бо сӯзани дӯзӣ. маврид ба таъкиди хос аст ки ҳанӯз аз соли 1993 бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳифз ва эҳёи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии миллати тоҷик, ҷумҳурии Тоҷикистон узви яке аз созмонҳои бонуфузи ҷаҳон, созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО гардид. аз ҳамон давра то имрӯз аз ҷумҳурии Тоҷикистон 21 ёдгории таърихиву фарҳангии моддӣ ва 13 унсури фарҳангӣ ба рӯйхати репрезентативии ЮНЕСКО ворид шуданд. муҳимияти он дар шароити имрӯза дар ин шабу рӯз дар он аст ки мо тоҷиконро ҳамчун мардуми шаҳрсоз, фарҳангофар ва тамаддунофари башарӣ меҳисобанд ва мешуморанд ва мепазиранд. тоҷикон аз қадимулайём ҷойгоҳи таърихии худро дар таърихи башарият гузоштанд, гузошта истоданд ва хоҳанд гузошт. зеро ин ёдгориҳое ки дар ҳудуди кишвари мо мебинем на танҳо маҳз ба масалан гузаштагони мо тааллуқ доранд, яъне ки масалан инчунин ба башарият тааллуқ доранд, яъне ки гузаштагони мо меросе боқӣ мондаанд ки ҷойгоҳи худро дар таърихи башарият нишон доданд. масъалаҳои марбут ба мероси таърихиву фарҳангӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. аз ҷониби дигар шинохту гиромидошти мероси фарҳанги ниёгон, ҳифз кардану ба манфиати ҷомеаи имрӯза истифода намудани мероси таърихиву фарҳангии халқ чун самти афзалиятноки сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст. соҳибистиқлолии кишвар барои рушду нумӯи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити заруриро фароҳам овард. бахусус дар ин давра ба омӯзишу таҳқиқи мероси таърихиву фарҳангии миллати тоҷик таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. роҳбарияти олии кишвар аввалин рӯй овардан ба эҳёи арзишҳои фарҳангӣ то ҷаҳониён моро, кӣ будани моро, аз куҷо омадани моро дарк кунанд ва ин хеле як паёми бениҳоят қавӣ бар ҷомеаи ҷаҳонӣ буд ки мо таҷлили масалан 1100-солагии давлати Сомонионро дар соли 1999 бо як тантанаи бениҳоят бо шукӯҳ ҷашн гирифтем. рӯз аз рӯз нуфузи Тоҷикистон ҳамчун як кишвари ташаббускор чӣ дар соҳаи фарҳанг, илм, иқтисодиёт меафзояд ва ин ба шарофати
استقلالیت دولتی و شرافت سیاست پیشگرفته حکومت کشور عزیز ما است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد اوید به مسئله های علم، معارف و فرهنگ یونسکو در دو سمت اساسی میراث فرهنگی غیر مادی و میراث فرهنگی مادی با جمهوری تاجیکستان همکاری های فرهنگی را به راه مانده است. هدف اساسی تأسیس رویخط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت حفظ سنت و ارزش های خلق های گوناگون عالم می باشد. زویشوی تقویمراد خل محمدی دولت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. از 16 январи соли 2026 дар шаҳри Берлин намоишгоҳи байналмилалии маҳсулоти кишоварзӣ ҳафтаи байналмилалии сабз ҷараён дорад. Дар намоишгоҳи мазкур ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзида дастовардҳо ва имкониятҳои соҳаи кишоварзӣ ва саноати хӯроквории ҷумҳуриро муаррифӣ менамоянд. соли чорум аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намондагони соҳаи кишоварзии мамлакат дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз ки дар шаҳри Берлини Олмон баргузор мегардад иштирок менамоянд. дар дораи ин ҳайати Тоҷикистон гӯшаи худро дар масоҳати 60 метри мураббаъ ташкил ва дар он имкониятҳои кишоварзӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ, хушкмеваҳо, либосҳои миллӣ ва дигар анвоъҳои тоҷикиро ба намоиш гузоштанд ки писанди ҳамагон гардид. намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз яке аз муҳимтарин намоишгоҳҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи озуқаворӣ, кишоварзӣ, боғдорӣ ва рушди устувор ба шумор меравад. имсол намояндагони зиёда аз 60 давлати ҷаҳон маҳсулот ва истеҳсолоти худро дар ин намоишгоҳ пешкаш намуданд. намоишгоҳи мазкур дар масоҳати 119 000 метри мураббаъ ташкил карда шудааст. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз ҳамчун як платформаи муҳим барои муаррифии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳузури шумораи зиёди молистеҳсолкунандагон ва харидорон вақти муносиб хоҳад буд. намоишгоҳи ҳафтаи сабз ки ба самти кишоварзӣ равона гардидааст, ба рушди агротуризм низ дар кишвар заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. агротуризм ё худ сайёҳии кишоварзӣ тӯли чанд соли охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дорад. ин намуди сайёҳат бештар дар кишварҳои Аврупо рушду нумӯ пайдо карда, дар дигар кишварҳои дорои имкониятҳои кишоварзӣ дар ҳоли рушд аст. агротуризм дар Тоҷикистон ҳанӯз шакли нав ва муосири сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. дар баробари ин таваҷҷӯҳ ба ин нави сайёҳӣ афзуда аст, зеро меваҳои шаҳдбор ва аз лиҳози экологӣ тозаи Тоҷикистон заминаи рушди сайёҳии кишоварзӣ ё худ агротуризм ба шумор мераванд. яке аз афзалиятҳои дигар барои рушди сайёҳии аграрӣ дар мамлакат ин таҷлили ҷашнҳои хос ба кишоварзӣ амсоли сада, меҳргон, идҳои харбуза ва асал, иди ангур ва иди себ диққати сайёҳону меҳмонони хориҷиро ба кишвари офтобрӯяи мо бештар ҷалб намуда, лаззати меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон ҳамеша дар хотири онҳо боқӣ мемонад. сада яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта он аз омадани наврӯз можда мерасонад. бо шарофати истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷашни таърихӣ дубора эҳё гардида мақому манзилати худро пайдо кард. сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷашни садаро ҳамасола бо риояи хусусиятҳои хоси миллӣ дар фазои осудаи ватан таҷлил менамоянд. ҷашни сада дар байни чоргона ҷашнҳои мардуми тоҷик наврӯз, тиргону меҳргон мақому ҷойгоҳи хоса дошта ифодагари омодагии кишоварзон ба гардиши табиат ва киштукори баҳорӣ маънӣ дод мегардад. баъди расидан ба истиқлоли давлатӣ бо ташаббусҳои неки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҷашну анъанаҳои миллӣ эҳё гардиданд ки бархе аз онҳо садсолаҳо боз аз назари мардум дур монда буданд. маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому манзалати ҷашнҳои аҷдодӣ аз ҷумла садда ҷойгоҳи худро пайдо намуда, ҷиҳати такомули худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ташаккули маънавиёт, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, эҳё намудани расму русуми аҷдодӣ миёни сокинони кишвар мусоидат намуда истодааст. бояд қайд намуд ки дар ин ҷода махсусан сами пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле ҳам калон ҳастанд ва он кас имконият фаровам оварданд ки зиёд ҷашниҳои миллии мардуми тоҷик ки онҳо дар гузашта ё кам иҷро карда мешуданд ва дар баъзе ҷо аллакай онҳо ба гӯшаи фаромӯшӣ супорида шудаанд, маҳз аз сари нав иҳё карда шуданд.
сада ҳамасола дар рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории ҳиҷрӣ хуршедӣ ташлил мегардад ки баробар ба охири моҳи январи солшумории мелодӣ мебошад. ҷашни садаро азбаски дар меҳвари он оташ аст, ҷашни оташ ҳам номиданд, яъне сардиҳои фасли зимистон мегузараду табиат рӯ ба гармӣ оварда фасли баҳор фаро мерасад. ҷашни сада аз замони қадим то имрӯз дар байни мардум дар қатори ҷашнҳои наврӯз, тиргон ва меҳргон эҳтиром ва арҷгузорӣ карда мешавад. дар асл ҳам ҷашни сада ин ҷашни гармиву нур мебошад. ҷашни сада яке аз ҷашнҳои маҳмул аст ки аз қадимулайём он дар байни мардуми тоҷик ҳастӣ паҳн шуда буд. мардуми кӯҳистони бадахшон ҳам ин ҷашнро ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим ҷашн мегирифтанд. агар мо аз поёнтари вилоятамон шурӯъ кунем, аз водиҳои дарвоз, ванҷ, язгулом, дар ин ҷо ҳам ин ҷашн бо тантанаи махсус ва шаомат қайд карда мешавад. яъне асоси ин ҷашн дар чи аст? нуқта яъне офтоб ба нуқтаи охирини худ мерасад ва аллакай аз самти зимистон ҳаракати худро ба сӯи баҳор давом медиҳад. рӯй овардану арҷ гузоштан ба гузаштаи пурифтихор ва сабақомӯзӣ аз дурдонаҳои бебаҳои фарҳанги гузаштагонамон заминаи қавӣ барои мукаммалшавии таҷрибаи истеҳсоли неъматҳои моддӣ ва ояндаи пурсаодати миллат маҳсуб меёбад. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ бо тасмимҳои хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашну анъанаҳои ниёгон аз ҷумла садда эҳё гардида имрӯзҳо он дар сартосари ҷумҳурӣ ҳамчун як ҷашни таърихӣ оини муттаҳидӣ воситаи мукаммалшавии таҷрибаи кишоварзон бо ифтихор аз гузаштаи соҳибфарҳанг таҷлил карда мешавад. истифодаи оқилонаи ҳар қитъа замин, интихоби тухми аълосифат ва риояи дурусти агротехникаи парвариш имкон медиҳад ки кишоварзони ноҳияи ҷайҳун аз кишти ҳама гуна зироат ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар фаровонии бозорҳои дохилӣ саҳм гузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. ҳама фасли сол дар саҳроҳои ноҳия мардум аз пайи ҷамъоварии ҳосиланду барои кишту кор омодагӣ мегиранд. хоку оби ин сарзамин барои киштварзонаш имкон медиҳад ки дар як сол аз 1 гектар замин зиёда аз 3 ҳосил гирифта дар баробари эҳтиёҷи хонавода ва захираи дусолаи маҳсулот бозорҳои истеъмолиро низ бо маводи ғизоӣ таъмин намоянд. майдони умумии заминҳои корами обӣ дар ноҳияи ҷайҳун 18300 гектарро ташкил медиҳад ки ба саҳмдорони 4448 хоҷагии деҳқонӣ барои истифодаи самарабахш вобаста карда шудааст. деҳқонони соҳибтаҷрибаи ин ноҳия моликияти истисноии давлат заминро ба манфиат истифода бурда аз ҳисоби баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ рӯзгори ободу зиндагии шоиста доранд. 10 гектар замини хоҷагӣ дорем. дар кишти аввал пиёз, гандам ҳаст. ҳаракат мекунем ки ҳамаш ҳосилош хуб мешавад. дар кишти дуюм бо барвақти маҳсулотҳои ғалладонагӣ кишт мекунем ки ҳамин дар ҳолати киштгардон шиданшон беҳад ҳосилнокишон хуб мешавад ки ҳам ба худмона захира мешавад, ҳам мақсад дар бозорҳои манами ноҳиямон метунем ба фурӯш барорем. барои деҳқоне ки ба замин муҳаббат дорад вақт ва фасл гармию сардӣ монеа намешавад. имрӯз кишоварзон ҳосили сабзиро ҷамъоварӣ менамоянду дар қитъаҳои дигар киштаҳои сабз аз нашъунамои хуби пиёзи барвақтӣ бозгӯ мекунад ки аллакай дар нимаи дуюми моҳи март ҳосилашро метавонанд пешниҳоди харидорон гардонанд. дар як сол 2-3 ҳосил мегирем. пиёз киш мекунем, полези, сабзи киш мекунем, картошка, ҳосили нағз мегирем, хмонда захира мекунем, ба тамоми ҷумҳурӣ равон мекунем. 1 гектар пиёз 70 тонна, 1 гектар сабзӣ мо то 90 тонна ҳосил ба даст меорем. зиндагимон аз ҳисоби деҳқонӣ дар ҳамин деҳот хуб мегзарад. сокинони ҷамоати деҳоти истиқлол дар заминҳои назди ҳавлигӣ низ сабзавоти барвақтӣ кишт намуда бо истифода аз тухмиҳои пешпаз ва риояи дурусти агротехникаи парвариш самараи хуби иқтисодӣ мегиранд. бо маслиҳати мутахассисону дарки истеҳсоли маҳсулоти зарурӣ ва талаботи бозор хоҷагидорон зироатеро кишт мекунанд ки дар асл аз лиҳози иқтисодӣ барояшон манфиати бештар меорад. хоҷагидорон агар ба ҳисоби миёна аз 1 гектар замин
55-60 تانه حاصل سبزی گیرند هستند دهقانان چشمی کردانی که حاصلناکی این محصولات را از 1 هکتار به زیاده از 80 تانه میرسانند. بعد جمع‌آوری حاصل سبزی در قطعه‌های خالی شده کشاورزان زیر پلیونکا پالیزی میکنند که حاصلش را از همه پیش به بازار برآورده از ثمر مهنت فایده خوب میگیرند. گذراندن چرابینی‌های زمستانه در میدان باغ‌های حاصل دهنده نیز سری وقت گذرانده می شود که این عامل به بلند برداشتن محصولناکی باغ و افزایش استحصال میوه‌های با صفت وطنی مساعدت می کند. در پرتو سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه چاروداری در شهر پنجکن با افزایش سرشمار چاروا و جاری نمودن تجربه‌های معاصر به تحکیم امنیت عضوقواری مساعدت می‌کند. همزمان با مقصد فراوانی بازار استعمالی تنها در 2 سال اخیر در شهر 85 گرمخانه دائم عمل کننده بنیاد و مورد استفاده قرار داده شده است. گزارش همکارمان دلیری بازار. در شهر پنجکن تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه کشاورزی مرحله به مرحله نتیجه‌های نظررس به بار آورده ایستاده است. چاروداری همچون یکی از ساحه‌های کلیدی اقتصاد دهات رشد یافته اهالی را با گوشت و شیر و دیگر محصولات از جهت اکولوژی تازه تامین می‌نماید. امروز در همه شکل‌های خواجگیداری شهر پنجکن سرشمار مال میده به 221528 سر و چاروای کلان شاخدار به 92893 سر رسیده است. این نشان از استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده، زحمت دهقانان و چاروداران و تطبیق درست برنامه‌های دولتی گواهی می‌دهند. فرمه‌های خرد چاروداری در جماعت‌های دهات از جمله دهات خلیفه حسن امروز به نمونه موفق استحصال استوار تبدیل یافتند. در این خواجگی‌ها چاروای کلان شاخدار و گوسفند از جمله ذات حصاری پرورش یافته حجم استحصال محصولات چاروا سال تا سال افزایش می‌یابد. یکی از نمونه‌های عبرتبخش استفاده تکنولوژی‌های معاصر در ساحه چارواداری تجربه ساکن دهه دیوشتیچ شاروخ بابازاده میباشد. او با استفاده از پنل‌های برقی آفتابی در فرمای شخصی خود گرمخانه بنیاد نموده در تمام فصل سال خوراک سبز استحصال می‌کند. در گرمخانه دان جو و دیگر زراعت‌های دانگی طبق تکنولوژی مخصوص سبزانیده شده برای غذادهی چاروا استفاده می‌شوند. 3 ماه شد سر کرده با اصول سبزه جو سبزانده گیدروپونیک میگن. همین نیت کتی مول پایداسیم رویشش ناز هر ماه 1 مول 5 کیلو زیاد شده است. قزاقستان با بچه ها تشکیل کردن رفته آموخته آمدیم و اینجا به خودمون تشکیل کردیم. این اقدام در شرایط عملی می‌گردد که استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی تاجیکستان به حساب می‌رود. تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و رشد اقتصاد سبز امروز در سطح محلی نیز ثمره واقعی می‌دهند. ثمره نوکش همین که مال‌ها تیز می‌گیرد، محصولات خوشخور نشخور ندارد، بوی پروش نمیزند، گوشتش تازه مول. 100 کیلو سحر 100 کیلو بیگاه داداسیم 1 کیلو 200 گرم تر میکنیم. من این در دست من از 3 روزه 5 روز به تیار میشد. 5 روز به مول به گرفته میتیم 1 کیلو 200 گرم مول 4 کیلو میشد. 3 کیلو 800 4 کیلو میشد. در برابر رشد چارواداری فعالیت گرمخانه‌ها در شهر پنجکن نیز رو به گسترش نهاده است. کشت و پرورش سبزوات در شرایط گرمخانه امکان می‌دهد که حتی در فصل زمستان بازارها با محصولات تر و تازه وطنی تامین باشند. در گرمخانه‌های معاصر پامیدور، بادرینگ، قلنفر بلغاری، قلفینه و دیگر نوع سبزوات در 4 فصل سال پرورش کرده می شود. گرمخانه مغیان اگرو که با تشبوس صاحبکار محلی مرادقل یوسفوف تأسیس یافته است نمونه روشن استفاده ثمرناک زمین و تطبیق اصولهای معاصر اگروتکنیکی می باشد. اینجا نه تنها حاصل فراوان به دست آورده می شود بلکه تجربه پیشقدم به دیگر خواجگیداران نیز انتقال می یابد. کارشناسان بر این نظرند که هماهنگی رشد چارواداری و گرمخانه‌ها عامل اساسی رسیدن به امنیت استوار عضوقواری می باشد. پنجکن امروز با استفاده از اقدارهای
موجوده مهنت اهالی و دستگیری پیوسته دولت در این سمت قدم‌های استوار می‌گذارد. با چنین صورت رشد ساحه کشاورزی شهر پنجکن نه تنها طلبات داخلی را قانع می‌گرداند، بلکه در تامین بازارهای کشور به محصولات کشاورزی نیز سهم نظر است می‌گذارد. این همه بازگوی آن است که سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد دهات و کشاورزی در عمل تطبیق گردیده ثمره واقعی می‌دهد. دلیل بازار، زرهونی نعمت الله، شهر پنجکن، اخبار. 22 январ бод ва ҳаво дар кишвар тағйир меёбад. дар ин рӯз тибқи пешгӯии мутахассисони агентии обу ҳавошиносӣ дар бисёре аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳаво сард шуда барфу борон меборад. гузориши Дилҷаҳони Мирасан. طبق پیشگویی агентии обу ҳавошиносии кишвар дар ҷумҳурии тоҷикистон аз паго тағйирёбии боду ҳаво дар назар аст. бо шиддат ёфтани равандҳои атмосферӣ ҳаво сард шуда бориши барф пешбинӣ мешавад. санаи 22 январ соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурии ноустуворӣ вазъи обу ҳаво пешгӯӣ мешавад. дар бештари ноҳияҳо боришоти барф дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. дар ноҳияҳои водии домонакӯҳи кишвар ҳароати ҳаво то 10-12 дараҷа паст мешавад. боришоти бо шиддати барф дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе ва гирду атрофи он, дар ақбаҳои кӯҳии вилояти Хатлону Суғд дар назар аст. рӯзҳои 23-24 январ бинобар бо сабаби қатъ гардани боришот ва қисман соф гардани ҳаво, ҳароати ҳаво дар қисми зиёди минтақаҳои водии домонакӯҳӣ шабона то 8-13 дараҷа хунук мешавад. рӯзона бошад то 3 дараҷа хунук ва 2 дараҷа гарм дар назар буда зорудҳои яхбандӣ боқӣ мемонад. рӯзҳои 22 ва 23 январ бинобар сабаби боришот ва боришоти бошиддат дар шораҳои Душанбе Чаноқ, километрҳои 48-74, 80-81, минтақаҳои тармафарои Майхора, вазидаи ноҳияи Варзоб, ноҳияҳои алоҳидаи тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани зорудҳои тарма пешгӯӣ мешавад. бо назардошти шароити номусоиди вазъи обу ҳаво ба шаҳрвандон ва масъулини соҳаи роҳу нақлиёт тавсия дода мешавад ки чораҳои заруриро андешанд. ҳарорати пасти ҳаво ки яхбандии роҳҳоро ба вуҷуд меорад метавонад ба ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ боис гардад. бо назардошти вазъ мутахассисон бидуни зарурат сафар ба минтақаҳои кӯҳиро тавсия намедиҳанд. طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносии кишвар 22 январ дар ҷумҳурӣ якбора сард шудани ҳаво дар назар аст. дар робита ба ин бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо аз ронандагон хоҳиш карда мешавад ки ҳолати техникии воситаҳои нақлиёти худро пешакӣ санҷида қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд. риояи ин тавсияҳо метавонад аз рух додани садамаҳои нақлиётӣ пешгирӣ намуда амнияти ҳар як шаҳрвандро таъмин созад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. дар асоси пешгӯиҳои агентии боду ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санаи 22 январи соли 2026 дар қаламрави кишвар якбора вазъи боду ҳаво тағйир ёфта боришоти пуршиддати барф дар назар дошта шудааст. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди қаламрави кишвар ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ дар чунин шароити боду ҳаво, раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиётие ки тавассути роҳҳои автомобилгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ, Душанбе Ваҳдат Лахш, Душанбе Кӯлоб Қулма ва Душанбе Бохтар ҳаракат менамоянд, ҳангоми ба сафар баромадан воситаҳои нақлиёти худро ба пуррагӣ омода намуда бо худ лавозимоти зидди лағжишӣ дар мисоли таноб, занҷир ва дигар таҷҳизоти зарурӣ дошта бошанд. масъулин аз ронандагони воситаҳои нақлиёт талаб менамоянд ки бе омодагии ҷиддӣ ба сафар набароянд ва ҳатман чархҳои воситаҳои нақлиёташон ба фасли зимистон мутобиқат намояд. худкардаро даво нест. нашъаҷалобон боздошт ва маводи нашъаовар мусодира карда шуд. хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба таъмини суботу оромӣ ва ҳимояи хатти марзи давлатӣ заминагузорӣ мекунад. ин навбат низ аз ҷониби фарзандони шуҷои меҳан
فعالیت گروه نشعجلبان آشکار گردیده نقشه غرضناکی آنها پیشگیری کرده شد. گزارش نوبتی ادامه بخش همین موضوع است. قاچاق مواد مخدر یکی از مشکلات جامعه جهانی بوده برای تمام اهل بشر پیامدهای ناگوار را در پی دارد. اشخاصی که به این جنایت دست میزنند با سرنوشت انسانها بی‌تفاوت بوده. تنها در فکر به دست آوردن درآمد مفت هستند و بعد این وسیله جان هزاران ساکن سیاره را در خطر میگذارند. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای آشکار و پیشگیری نمودن مقصدهای ناپاک گروه‌های جنایتکاری نچجالب از شیوه‌های گوناگون فعالیت اپراتیوی جستجویی کار میگیرند تا نگذارند که جنایتکاران نقشه‌های خطرزای خود را عملی سازند. ضمن راه‌اندازی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از طرف کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان شهروندان روزیف اسکر ارалович سال 1965 قبلا به مهلت 15 سال سود شده است و حسینов معروفجان حسنوич سال 2001 زاده و ساکنان دهه شلوم جماعت دهاتی نوآبادی شهر تورسونزاده اعضایان گروه جنایتکاری نچجالب فراملی با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشآور بازداشت کرده شدند. حاجی ما را زنگ زد گفت که با مواد مخدر 30 کیلو بار هست همینه گذاراندن در کار. بعد من حسین معروف جان جانم با زنگ زدم بیا مصلحتی کار است. معروف جان با حاجی شناس کردم. معروف جان مواد مخدر آورده است بود کارمندان امنیت ملی مرا همینجا دستگیر کرده آورد. در رفت چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی معین گردید که ماه январи سال 2026 شهروندان روزیف اسکر و حسینов معروفجان طبق مصلحت پیشکی با سرکرده این گروه جنایتی با لقب حاجی از مخفیگاه واقع در موضع درآمدگاه شهر تورسونزاده مقداری مخصوصاً کلان واسطه نشه‌دار را دسترس نمودند. ولی این نقشه جنایتی قاچاقبران آشکار گردیده آنها در حدود جماعت دهاتی نوآباد شهر تورسونزاده دستگیر کرده شدند. از جای حادثه یک بار خلطه با 30 عدد بساهای واسطه نشه‌دار دریافت و مصادره گردید. موافق تشخیص اکسپرتیز سودی مواد مخدر مصادره شده نوع‌های حشیش و افیون بوده وزن خالص آن در مجموع 30 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. روزی اسقر من زنگ زده گفت که ریگر بیا سنتر مالی گفتم حاجی قدیما گرد زدم حاجی گفتم که حاجی شما دا 30 کیلو افیون میده گرفتم رفت تست بودم کارونده امینت оид ба ҳолати мазкур бо дастрасии қисми 3 моддаи 32 ва банди д қисми 4 моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ оид ба муайян ва боздошти саркардаи гурӯҳи ҷиноятӣ бо лақаби ҳоҷӣ роҳандозӣ гардиданд. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ошкор ва пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир ба хиради азалӣ ҳисси ватандӯстӣ ва ақлу заковати сокинони мамлакат такя менамояд. танҳо бо роҳи муборизаи оштинопазир бо ин зуҳуроти зишту нанговар метавон амнияту осоиштагии ҷомеа суботи комил ва рушди бемайлони кишварро таъмин намуд. ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон иқдомҳои бунёдкорӣ вусъат дошта иншооти гуногун бо саҳми сокинону соҳибкорон марҳила ба марҳила бунёд карда мешавад. то ин ҷониб зиёда аз 6260 иншоот ба нақша гирифта шуда 6640 иншоот ба истифода дода шудааст ки ин 106% нақшаро дар бар мегирад. ҳоло бошад корҳои сохтмонӣ дар дигар иншоот ҷараён дорад. гузориш дар ин хусус. аз эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ сокинону соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти хатлон рӯҳу илҳоми тоза гирифта бо азму иродаи қавии ватандӯстӣ иқдомҳои созандагиро анҷом дода истоданд. ин аст ки дар марказ ва деҳоти вилоят иншооти гуногун таъинот бунёд инфраструктураи маҳал таъмин ва сатҳи рӯзгори сокинон беҳтару хубтар гардида истодааст. дар идомаи анҷоми иқдомҳои бунёдкорӣ соҳибкорони ватанӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар бунёди муассисаҳои нави таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ ва дар маҷмӯъ дар рушди соҳаи илму маориф ҳиссагузорӣ намуда истоданд. айни замон дар назди 6 муассисаи таълимӣ сохтмони 41 синфхонаи иловагӣ бо маром идома дорад. дар соли 2025 муассисаи таълимӣ рақами 53 барои 640 хонанда дар назди муассисаи таълимӣ рақами 1
با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بینای لواگی عبارت از 10 سیمخانه، در مؤسسه تعلیمی رقم 6 بینای لواگی عبارت از 10 سیمخانه و در مؤسسه تعلیمی رقم 11 بینای لواگی عبارت از 10 سیمخانه مورد بهره برداری قرار داده شدند. از روند بامرام بنیادکاری‌ها در ناحیه دوردست ناصر خسرو میتوان گفت که ساکنان دستور و تاکیدهای آبادگرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به خوبی درک نموده تلاش دارند که در سمت‌های مختلف خواجگی خلق اقدام‌های سازندگی را به راه مانند. به خاطر سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 112 انشاءات به نقشه گرفته شده، از آن 133 انشاءات بر زیاد اجرا شده که این 121% نقشه را در بر میگیرد. برای سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها رفته ایستاده است که باعث بهتر شدن سطح زندگی مردم میگردد. در ناحیه برابر دیگر سمت‌ها به رشد ساحه علم و معارف و مهیا ساختن تعلیم و تدریس توجه ظاهر گردیده انشاءات ساحه بنیاد و مشکلات موجوده برطرف کرده می شود. ما به خاطر برطرف نمودن مشکلات جای نشست با یاری خلق و کمیته پدر مادران صاحبکاران 6 صنفخانه ساخته استودیم. بعد بنیاد همه صنفخانه برای 300 نفر خواننده جای نشست تامین می شود. تعمیر راهها، سرسبز و خرم گردانیدن کوچه و محل و تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف نیز از اقدام‌های سازندگی به شمار می رود که چنین کارها در هر یک گوشه دیار وسعتی تازه دارد. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. دامی سالهای 2022-2025 در ولایت سوغ زیاده از 12,000 انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد و نقشه سازندگی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی بر زیاد اجرا گردید. در سال روان باشد مقامات محل در همدستی با صاحبکاران و اهالی ولایت نقشه های نوی سازندگی را عملی می نمایند. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی ما. در ولایت سوخت مقامات دولتی و صاحبکاران و اهالی عزم دارند که در متحدی و همبستگی تا ماه سپتامبر سال روان بیشتر از 3000 انشاءات گوناگون را ساخته به استفاده دهند. در این دوره تنها در مرکز ولایت شهر خوجند بنیاد 400 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است. اینک در ادامه تدبیرهای سازندگی و آبادانی مقامات محل لایحه 2 پل ماشینگذار را در شهر خوجند معرفی نمود که در بالای دریای سیر ساخته به استفاده داده می شود. پلی که محله 12 را با محله رزاق پیوند می سازد 310 متر درازی و 26 متر پهنایی داشته در اساس لایحه از 4 خط حرکت عبارت می باشد. تطبیق این لایحه مهم امکان می دهد که مشکلات تنبشوی واسطه‌های نقلیات در شهر خوجند کاملا برطرف شود. در دایره وسیع‌کنی راه‌های اساسی شهر خوجند پل خیابان اسماعیل سامانی هم تا 16 متر وسیع کرده می شود. در شهر خوجند تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بیناهای معموری سود و پالات سودا و صنعت ولایت سوخت باید به استفاده داده شوند. بینای سود که در اساس لایحه با نظرداشت تختخانه از 8 آشیانه عبارت است با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بنیاد گردیده کارهای ساختمانی را کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود SMS با سطح و صفت بلند اجرا می‌نمایند. امروزها در مجموعه معاصر ورزشی سوخت آرینا هم کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. در حدود آن مکتب ورزشی مهارت عالی ولایت ساخته شده. هدف از آن تطبیق عملی سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت ترغیب طرز حیات سالم و عامه‌گردانی ورزش در جامعه می باشد. طبق معلومات اداره ساختمانی اساسی ولایت مجموعه از تالارهای زمانوی ورزشی برای نمودهای گوناگون ورزش از جمله بوکس، گشتنگیری، گیمناستیکای بدی، شахمат، شاشکا، تنیس و تکواندو عبارت می باشد. امسال در محله 8 شهر خوجند باز یک بینای 9 آشیانه استقامتی که برای زیست و زندگی کارمندان سمت و ساحه‌های گوناگون دولتی پیش بینی شده است و استفاده داده می شود. بینا با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بنیاد گردیده دارای 40 خانه 1، 2 و 3 حجرگی می باشد و در آشیانه یکمی آن پارک تکنولوژی تأسیس داده شده است. کارهای ساختمانی را در بینای بلند آشیانه کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود اویتسینا به عهده دارند. در ولایت سوخت بنیاد مکتب کودکستان‌ها نیز با مرام ادامه دارد. در سال 2025 در ولایت 85 انشاءات ساحه معارف با 20843 جای نشست ساخته به استفاده داده شد.
ин сол ҳам ба хотири беҳтар шудани шароити таълиму тарбия дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтмони мактабу кӯдакистонҳо тақвият меёбад. бо амалӣ намудани чунин иқдомҳо дар муассисаҳои таълимии норасоии ҷои нишаст аз байн рафта, фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бештар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. дар 4 соли охир ба истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Исаравшан 990 иншооти таъйиноташ гуногун бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. имрӯзҳо дар шаҳр дар доираи эълони соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ боз 160 иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда то ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ ба истифода дода мешаванд. бо дастуру роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ 990 иншооти ба нақша гирифта шуда ба хотири истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ пурра иҷро ва мавриди истифодаи сокинон қарор гирифт. иҷрои саривақтии нақшачорабиниҳои ҷашнӣ буд, ки дар ин давра зиёд аз 1500 ҷойи кории нав таъсис ёфт ва имрӯзҳо сокинони маҳаллӣ бо ҳисси баланди меҳнатдӯстӣ кору фаъолият доранд. طبق اطلاع پس از به کار انداختن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و دیگر انشاءات خدمترسانی، تعداد کارمندان در شهر به زیاد از 50,000 رسیده، سطح نیکوحوالی ساکنان باز هم بهتر و خوبتر گردید. مثال روشن گفته‌های بالاذکر به 124 نفر رسیدن تعداد کارمندان در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل به شمار می‌رود. کارمندان کارخانه صنعتی مذکور که به استحصال گوناگون دوچرخه‌ها، بازیچه و مبل‌های کودکانه مشغولند، در یک سال اقتدار استحصال تا 400,000 نمود گوناگون محصولات دارند. ثمره استقلالیت و آزادی است که در شهر استراحشان و مقیاس جمهوری تاجیکستان چنین کارخانه استحصال زیاد گشته. این زمان در کارخانه زیاده از 120 نفر کارمندان فعالیت می‌نمایند و اکثر آنها را زنها تشکیل می‌نمایند. الحال بابت عملی‌سازی دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی باز 160 انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده کارها در این سمت ادامه دارند. قسم بیشتری نقشه‌چاره‌بینی‌ها بنیاد کارگاه‌های کارخانه‌های صنعتی، انشاءات‌های ساحه معارف، تندرستی، خدمت‌رسانی، بنیاد راه و پل‌ها، مرکزهای فرهنگی و فراغتی تشکیل می‌دهد. البته در این عمل سهم ساکنان، صاحبکاران و اشخاص احسانکار نظررس است. امروزها با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراحشان و صاحبکاران و ساکنان بنیادکار کارهای آبادانی و سازندگی‌های جشنی در 47 بیناهای بلندآشیانه استقامتی، انشاءات ساحه صنعتی، معارف و تندرستی و ورزشی و خدمترسانی وسعت تازه دارند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استراحشان، اخبار. тоҷикистон ба феҳристи 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2026 ворид гардид. таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар имкониятҳои табиии тоҷикистон барои ҷаҳонгардии кӯҳнавардӣ ҷалб мекунад. ҳоло агар барфу пирях ҷиҳати ташаккули сайёҳии зимистона истифода гардад, дар фасли баҳору тобистон ин имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли энергияи сабз ва маҳсулоти кишоварзӣ истифода мешавад. ноҳияи рашт дорои беҳтарин имконият барои ташаккули сайёҳии зимистона маҳсуб меёбад. наврӯзшоҳи азизулло аз ноҳияи рашт гузориш медиҳад. ҳазорчашма яке аз беҳтарин мавзеъҳои сайёҳӣ дар ҳудуди ноҳияи рашт ба ҳисоб меравад, ки аз 5 шаршараи хурду калон ва як кӯл иборат мебошад. ин баландтарин шаршараи ҳазорчашма аст, ки ҳоло об аз дохили ях ҷорӣ мегардад. ин ва дигар шароити табиӣ беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад ҷиҳати ташаккул додани сайёҳии зимистона дар шароити кӯҳистон. дар зимистон қабои сафед ва дар баҳору тобистон намои сабз ин табиатро ҷолибу диданӣ нишон медиҳад. яъне ин гӯшаи диёрро метавон дар 4 фасли сол барои рушди сайёҳӣ истифода намуд. аз маркази ноҳияи рашт то ҳазорчашма дар ин фасли сол тавассути ҳамин гуна нақлиёт рафтану аз табиати ҷолиб баҳра бурдан имконпазир аст.
این طبیعت دلفریب اگر حالا همچون واسطه اساسی برای تشکل سیاحی زمستانه باشد، آینده جهت عملی شوی هدفهای استراتژی حکومت کشور استفاده می‌گردد. فعالیت 3 مهمانخانه، 15 هومستیل، 12 خط سیر سیاحی و دیگر امکانیت‌ها دلیل بهشوی شرایط برای جلب سیاحان محسوب می‌یابد. 12 تا خط سیر سیاحی در ناحیه رشت موجود می باشد که در جماعت نواباد در دره سیاه دره امکانات های سیاحی هست، جماعت تگوبه هست، جماعت اسکلون داریم، جماعت جعفر هست که اصولخانه ملی اونجا هست که میتونن سیاحان ما از تمام امکانات های اونجا بهره‌ور شوند، استفاده برند و در جماعت دهوتی هویت اسمد هم هست خط سیرهای سیاحی که سیاحان ما میتونن از اینها استفاده برند. در فصل زمستان امکانات های سیاحی بسیار خوب است که سیاحان میتوانند با طریق اسب، با طریق تکنیکا میتوانند بیان سیاحت کنند. یخ بستن کولی هزار چشمه و شرشره های آن دلیل پست بودن حرارت است و ساکنان ناحیه رشت تشکل هنرمندی و آماده کردن طعام های ملی زمستانه را همچون واسطه مهمی رشد سیاحی استفاده میکنند. از چرواهای خودمون گرم است، چکش شموتا گرم است. ما هفته یک بار اینا تشکیل میکنیم، بعد مهمانان و بچه ها همه کسات خورتاب میکنیم و مزه ترینش در روز زمستان میشود که گرم است. شکرگزاری از دوران استقلال دولتی و بهشوی امکانیت ها، آسودگی عائلوی و زندگی فرهمندانه را برای ساکنان کشور تامین نموده است. ما وقتی که کاری صحرا می اومده، مادر ما هم تری تیار میکرد، ما مادر ما اینا را یاد گرفتگیم. همین گونه فرهنگ نمونوی و مهمان‌نوازی ملی است که موقع تاجیکستان همچون کشوری دارای امکانیت وسیع برای سیاحی زمستانه و تابستانه بلند می‌گردد. تدریجاً بهشوی شرایط، معرفی تمدن ملی، پیشنهاد نمودهای گوناگون ارمغان و نتیجه‌ها در این سمت بود که تاجیکستان در جهان به فهرست 25 تجربه بهترین سیاحی در سال 2026 داخل گردیده. با جهانگردان بازدید از منظره‌های کوهی، طبیعت ناتکرار و مهمان‌نوازی ملی تاجیکانه را خاطرمان و الهام بخش توصیه دادند. خبای سفید، برف و یخ و بهتر کردن اینفراستراکچور تشکل جهانگردی را در تاجیکستان تأمین می‌کند. نوروزشاه عزیزالله، رجب علی محمدعلی، اخبار. در نتیجه کارهای نظارتی کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حالت استفاده بری غیرقانونی نیروی برق از جانب کارمندان شبکه‌های برقی شهر کنیوادام آشکار گردید. گزارش در این خصوص. در رفت کارهای نظارتی و فهماندهی اوید به کاهش تلفات، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت در کوچه بابوکلانوف شهر کنیبادام معین نمودند که توسط ایستگاه ترانسفورماتوری رقم 4142 ساکنان محله با برق تامین بودند. در سال 2025 ترانسفورماتور نوی قوگی 250 کوا آورده در شفت ترانسفورماتور رقم 4142 نصب کرده از خط هوایی 6 کیلووات پیوست ساخته مشتریان از حساب اهالی به خط آزاد که برای تامین دائمی انشاءات مهم دولتی، بیمارخانه، تشکیلات و مؤسسه ها پیش بینی شده است پیوست نمودند. عمل مذکور با سپارش شفاهی راهبر تکنیکی شبکه‌های برقی شهر کنیبادام از طرف تنظیمگران شبکه‌های برقی شهر صورت گرفته است. ایستگاه نو زیتی نو پیوست شده بود. ایستگاه برقی شهر کنیبادام میگیرد یک خلیبزار پشتوانه پیوست شده است. چند تا مشتری از اینجا برق گرفته شده است؟ 120 نفر گرفته شده است. هنگامی از نظرگذرانی متخصصان معین کرده شد که ایستگاه ترانسفورماتوری به اجازت ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت با ویرانکنی طلبات بند 136 قاعده‌های استفاده قوه برق و گرمی پیوست کرده شده است. موافق ترتیب و رسمیات کاری در چنین حالت میبایست سند اوید به ضرورت نصب ترانسفورماتور نو رخصت اوید به اجرای کار گرفته در ژورنال فوری تنظیمگران شبکه‌های برق پیوست نموده حجم کار، اجرایش آن و دیگر قاعده‌های بی‌خطری اجازت پیوست مشتریان را وارد می‌ساختند، ولی یگان حجت لایحه‌ای اوید به اجرای کار و سپاریدن کار اجرا شده پیشنهاد نکردند.
дар ҳамин кӯча ки тариқи трансформатори қаблӣ рақами 4142 ва трансформатори нав ба аҳолии маҳалла барқ таъмин карда мешавад, берун аз ҳисобкунаки барқӣ барои истифодаи оила кашидани хати барқ ва истифодаи он ошкор гардид. аз истгоҳи трансформаторӣ ба хонаи истиқоматии шаҳрванд Муъмин Зоҳидов як хати барқи сефаза ворид шуда дар рафти аз назаргузаронӣ ошкор гардид ки як адар ноқил берун аз ҳисобкунаки барқӣ барои кори таҷҳизоти барқии иқтидораш 4,4 киловолта истифода мешавад ки муддати дарози истифодабарӣ талафоти тиҷоратӣ 57024 киловаттро ташкил медиҳад. корманди шабакаҳои барқии шаҳри Конибодом устои барқ Салоҳиддинов умед мебоист аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ пешгирӣ кунад, вале дидои дониста монеа ба амали шаҳрванд нашуда, баръакс худ ба кори хилофи қонун роҳ додааст. дар ҳамин кӯчаи Бобокалонов дар ҳамин як хона даргоҳ бо ноқили 2.5 бо пеш аз шотчик барои як насос пайваст карда будам. корам сал тез ошон шаваду сони ба гашмон ба пеши чере шотчик қош мекунам та аз хотирам баромад. Кай пайваст карда будед? намедонам ба фикр. ҳамчунин маълум карда шуд ки дар кӯчаи Бобокалонофи шаҳри Конибодом насоси чоҳи амудии таъминоти сокинони маҳалла бо оби нӯшокӣ 6.6 киловатт иқтидор дошта, ҳисобкунаки барқи худсарона бе шарти техникӣ, шартнома ва қабули ҳисобкунак пайваст ва мавриди истифода қарор дорад ки дар ин маврид тамғагузорӣ накардан ё бе санад истифодабарӣ эҳтимолияти дахолат ба кори ҳисобкунаки барқӣ зиёд аст. дар як хонаи истиқоматӣ дар маҳаллаи Бобокалони шаҳри Конибодом шаҳрванд Зоҳидов Муъмин ноқили барқиро худсарона беиҷоза ва бораи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш дароварда қувваи барқро истифода бурдааст ки нисбаташ бо моддаи 382 кодекси ҳуқуқи вайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд ки маблағи зарари муайяншуда 40327 сомониро ташкил карда зарари он барқарор карда шуд. инчунин дар ҳамин маҳалла боз як қоидавайронкунӣ ошкор карда шуд ки чоҳи амудии беиҷозати раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ ва беиҷозати шабакаҳои барқӣ ба зеристгоҳи трансортӣ пайваст карда шуда қувваи барқро истифода бурда истодааст. маблағи зарари он 6105 сомониро ташкил карда зарари расондашуда барқарор карда шуд. инчунин дар маҳаллаи Бобокалони Болозик як адар трансформатори бо тавонаи 250 ква аз тарафи кормандони шабакаҳои барқии шаҳри Конибодом бе гирифтани иҷозати пайвастшавӣ бе дастури раёсати агентӣ ба шабакаҳои барқ пайваст намуда тарзи васфу насби таҷҳизоти барқӣ навшинода шуда ба талаботҳои қоидаҳои сохтори дастгоҳи барқӣ, қоидаҳои истифодаи техникии дастгоҳи барқӣ ва инчунин ба қоидаҳои техникии бехатарӣ тамоман риоя карда нашудааст. камбудии қонуншиканиҳо ки кормандони шабакаҳои барқии шаҳри Конибодом ба он роҳ доданд аз тарафи раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд пурра муайян ва ба роҳбари филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон мактуби хаттӣ баҳри чораҷӯӣ ирсол карда шуд. аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат ҷиҳати сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо дар соҳа корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор гардиданд. гузориш дар ин хусус. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ барои ҳар як оила ва ҷомеа омили муҳим дар таъмини ҳаёти осоишта ва рушди устувор ба ҳисоб меравад. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар шаҳри Ваҳдат оид ба риояи қонунгузории соҳаи энергетика ва истифодаи самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. ба сокинон ва кормандони муассисаҳои давлатӣ тавсияҳои муфид доир ба тарзи дурусти истифодаи таҷҳизоти барқӣ, пешгирӣ аз ҳад зиёд сарф шудани нерӯи барқ, риояи қоидаҳои бехатарӣ ва инчунин насби панелҳои офтобӣ ва манфиати он ба аҳолӣ дода шуд. корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди сарфави саристакорона истифода бурдани энергияи барқ рафта истодааст. соҳибкорон иқдом пеш гирифтанд ки барои бо энергияи барқи доимӣ таъмин намудан панелҳои офтобиро насб намоянд. вобаста ба чунин корҳо оиди насб намудани панелҳои офтобӣ дар дигар нуқтаҳои истифодабарандагони энергияи барқ
کارهای فرماندهی رفته ایستاده است. گذاشتن به تکنولوژی کم مصرف و رعایت فرهنگ استفاده نیروی برق امروز تدبیر جدی و مهم است که برای تأمینات بهتری نیروی برق پیشنهاد می‌گردد. با نظرداشت آن که استفاده انرژی برق در تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات روز به روز می‌افزاید، باید به ثمرناک و مقصدناک استفاده بردن آن اهمیت جدی دهیم. با اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان در زیر ایستگاه برقی یومگان واقع در شهر بوستون دو ترانسفورماتور اقتدارش بلند نصب کرده می شود. همزمان بهر گزارش به نظام بیلینگی کارها ادامه داشته بابت صرف انرژی برق از طرف متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند منتظم کارهای نظارتی و فهماندهی دایر می گردد. گزارش در این خصوص. در شهر بوستون بهر اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید به استفاده ثمرناک برق، پرداخت سریوقتی مبلغ استفاده نیرو و کم کردن تلفات برق لایحه ج گذاشتن به نظام نو بیلینگی عملی می شود. مرحله اول در 3 زیرایستگاه تقسیمات برق نو کردن، وصل نصب تجهیزات، سنجش حالت کاری از جانب متخصصان انجام داده شده، همچنین در حدود شهر عوض ناقل‌ها و در بیرون جای مخصوص نصب حسابکنک‌های کارخانه‌های صنعتی، خدمت‌رسانی معیشی، حسابکنک‌های پیشینه و بیلینگی کارها ادامه دارند. رفت اجرای کارها، پیوست درست ناقل‌ها، جابجاگذاری، ترتیب سند بیکار کردن حسابکنک پیشینه و بیلینگی، اجرای با صفت کارها از طرف متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند نظارت کرده می شود. با پروژه در زیرسازی برقی و زیرسازی ترانسفورماتوری حسابکنک‌های بیلینگی نصب وصل کرده شدند. مجموعه CTVT در کارخانه‌های صنعتی علاقه 48 عدد نصب وصل کرده شد. در شهر بوستون زیاده از 14000 مشتری که به قید گرفته شده است با پروژه حسابکنک‌های بیلینگی نصب وصل کرده می شود. در شهر بوستون با در نظر داشته افزایش طلبات به نیروی برق، کاهش سرباری، کم کردن تلفات نیرو و آینده تامین با اعتماد اهالی کارخانه‌های صنعتی با برق با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نوسازی دستگاه‌ها و نصب 2 ترانسفورماتور اقتدارش بلند در زیرایستگاه برقی یومگان عملی می شود. این تدبیر به آن خاطر عملی می گردد که اقتدار ترانسفورماتورهای پیشینه هر کدام 16 مگاوات امپر را تشکیل می داد. با سبب سالهای زیاد در استفاده قرار داشتن، افزایش شماره مشتریان، ساختمان کارخانه‌های نو، بناهای استقامتی در شهر بوستون و اقدام‌ها جهت بهتر نمودن نظام انرژتیکی مملکت، آینده پیدا نگردیدن مشکل‌ها در تامین اهالی با نیرو، 2 ترانسفورماتور اقتدار زیاد داشته آورده، حالا از جانب متخصصان شبکه‌های تقسیمات برق در شهر گلستان، کارهای وصل و نصب دستگاه و تجهیزات برقی ادامه دارد. تاکید باید نمود که برابر اندیشیدن تدبیرهای عملی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهترسازی تامین اهالی با نیروی برق و واسطه نصب ترانسفورماتورهای بلند اقتدار، نو کردن دستگاه و تجهیزات برقی از ساکنان شهر بوستون، مسئولین کارخانه‌های صنعتی، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق مسئولیت بلند را طلب می‌نماید. از این رو کارمندان متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند با ساکنان شهر بوستون ملاقات، کارهای فهماندهی دایر نموده در رفت آن ورقه‌های اطلاعاتی که در آن طرز استفاده تجهیزات برقی بی ضرورت استفاده نبردن نیرو، خودداری کردن از پیوست زیاد ناقل‌ها یا تجهیزات خودساخت برقی، پیشگیری از صدمه‌ها در نظام انرژتیکی، راه ندادن به قاعده ویرانکنی و منفعت صرفه برق به عائله دریافته است تقسیم نمودند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола дар паём ба маҷлиси олӣ дар қатори дигар вазифаҳои муҳиму рӯзмарраи иқтисодию иҷтимоӣ ба масъалаҳои муносибати дуруст нисбат ба таърих, таҳкими худшиносии сиёсӣ, миллӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик пайваста таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамоянд. با مقصد آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی در شهر نویای کشور همایش‌های علمی معرفتی دایر گردید. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند.
ҷиҳати шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар дар корхонаи воҳиди давлатии обу корӯзи душанбе ҳамоиш баргузор гардид. зимни чорабинӣ аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе таъкид гардид, ки тоҷикистон дар сиёсати хориҷии худ як силсила ташаббусҳои байналмилалӣ дар соҳаи таъмини об, пешгирии тағйирёбии иқлим, тавлиди энергияи сабз, ҳифзи прияхҳо ва таъмини амнияти минтақавиро пешниҳод намуд ва ҳар кадоми онҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамоҳангии бештар пайдо кард. пешрои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ вобаста ба обро дар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ муҳим арзёбӣ намуданд. боиси ифтихор аст, ки ибтикори ҷаҳонии кишвари мо оид ба масъалаҳои об ва иқлим дар миқёси сайёра амалӣ мегардад. аз ҷониби баромадкунандагон таъкид гардид, ки корҳоро бо ҷорӣ намудани низоми муосири билингӣ бо истифода аз технологияҳои рақамӣ дар пойтахти кишвар ба роҳ монда мешавад, то обтаъминкунии устувор ба сокинони шаҳри душанбе таъмин карда шавад. паёми ҳарсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мақоми қонунгузории кишвар яке аз рӯйдодҳои муҳим маҳсуб ёфта аз ҷониби коршиносон ҳамчун мусоидаткунандаи рушди ҷомеа эътироф шудааст, зеро татбиқи нуқтаҳои ин ҳуҷҷати муҳим замина фароҳам меорад, ки пешрафти соҳаҳо таъмин ва рӯзгори мардум бозҳам беҳбуд ёбад. дар бинои кохи маърифати шаҳри ваҳдат бо иштироки намояндагӣ аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулону фаъолон, занону духтарон, донишҷӯён оид ба ҷанбаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олиро мавриди омӯзиш қарор доданд. дар ҳамоиш иброз карда шуд, ки ҳукумати мамлакат дар сиёсати иҷтимоии худ масъалаҳои марбут ба занонро дар меҳвари фаъолияти рӯзмарра қарор дода, барои рушди ин самти муҳим мунтазам тадбирҳои судманд меандешад. масъулон ироа доштанд, ки масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон ва тарбия кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин намудани бонувону духтарони лаёқатманд дар маркази диққати ҳукумати мамлакат қарор дорад. занону бонувони шаҳри ваҳдат ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзун ва бемисли ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва қарзи инсонӣ тамоми нерӯю ғайрат ва кӯшишу заҳмати хешро барои ҳифз нигаҳдошт ва таҳкими дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва таъмини ояндаи дурахшони ватани маҳбубамон равона хоҳанд кард. аҳли сухану фарҳанг дар тоҷикистон аз эҳтирому қадршиносии баланду ҳамешагии давлату миллат бархурдоранд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон маҳфили навбатии фарҳангиву адабии хирадманд бо иштироки шоири халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода Али Муҳаммад Муродӣ доир карда шуд. гузориш дар ин хусус. дар маҳфил раёсати донишгоҳ омӯзгорону муҳаққиқон ва дӯстдорони шеъру адаб иштирок намуда фазои гарму самимии адабиро фароҳам оварданд. гуфта шуд, ки эҷодиёти Али Муҳаммад Муродӣ ба масъалаҳои муҳими ҷомеа бахшида шуда арзишҳои маънавию ахлоқиро тарғиб менамояд. дар идома шоир вобаста ба муҳтаво ва таърихи офариниши баъзе аз осораш сухан гуфта, мавзӯъҳои онҳоро инъикоси воқеиятҳои гузашта ва имрӯз арзёбӣ кард. сипас аз маҷмӯъаҳои ашъораш чанд порчаи шеърро қироат намуд, ки мавзӯъҳои ватан, модар, сулҳу ваҳдат, оромию ободӣ ва дигар арзишҳои волои инсониро фаро гирифтанд. таъкид гардид, мо бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошем, унсурҳои ахлоқие ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтаанд ҳифз кунем. ҷаҳонбинӣ бояд васеъ бошад, аммо ахлоқ фаромӯш нашавад. дар ҷараёни маҳфил адабиётшиносон аз эҷодиёти шоир, даврони ҳамсабақӣ ва хотироти донишгоҳӣ ёдовар шуда, осори пурғановати ӯ аз ҷумла маҷмӯъаҳои дастниҳол, нози наврӯз, чароғи рӯзадор, роҳи рӯҳ, хайрбоди баҳор ва моҳи хусравро намунаи барҷастаи адабиёти муосири тоҷик арзёбӣ намуданд. барномаи фарҳангии маҳфил бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар ва санъаткорони ансамбли халқии наврӯзи донишгоҳи миллии тоҷикистон идома ёфт.
در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان با مقصد به مشکلی سپری نمودن دوره تیرمو زمستانی سالهای 2025-2026 در زمینه اجرای تدبیرهای آمادگی مواد سوزشواری و محصولات غذایی به قدری ضروری ذخیره شده، حالا دوره سردی‌های فصل زمستان ثمرناک استفاده می‌گردند. این زمان در این سمت روند فعالیت و پیشبرد ساحه‌ها در مؤسسه و تشکیلات به طور ضروری به راه مانده شده است. گزارش علیم ناصرزاده. در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان وابسته به آمادگی‌ها به دوره زمستانگذرانی در دایره نقشه‌چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در همه مؤسسه‌ها تدبیرهای ضروری راه‌اندازی و عملی گردیده است. از جمله در ساحه معارف نیز در این سمت کارهای معین به انجام رسانیده شده، روند تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی با نظرداشت تأمین گرمیدهی و دیگر شرایط ضروری به راه مانده شده است. طبق معلومات حالا در ناحیه 59 مؤسسه تعلیمی موجود میباشد که 1680 نفر آموزگار فعالیت داشته، 23402 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. برای تامین گرمی سینخانه‌ها موادهای سوزشواری ذخیره گردیده، مسئولان آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی را به دوره تیرمو زمستانی امساله در سطح ضروری ارزیابی کردند. علاقه در سال تحصیل 2025-26 موافق نقشه 116 تن انگشت به مؤسسه‌های تعلیمی دسترس گردیده است. 1950 کوب هزوم و 2600 لیتر سوزشواری دیزلی دسترس مؤسسه‌های تعلیمی گردیده است. اطمینان کامل دارم که زمستان سال تحصیل 2025-26 در مؤسسه‌های تعلیمی با سری بلند به یگان مشکلی گذرانده می‌شود. بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد نیز برای گذرانیدن موسم سردی‌ها قبلا آمادگی‌های همه‌جانبه دیده، مواد سوزشواری به قدر ضروری ذخیره گردیده است. همزمان در انبار مؤسسه محصولات آذوقه‌واری از قبیل انواع گوناگون سبزیجات و فلزی، دانگی‌ها و دیگر محصولات مورد نیاز ذخیره شده است. طبق معلومات مؤسسه از 10 شعبه و 189 کت بستری نمایی عبارت بوده، حجره‌های بیماران و اتاق‌های کاری مؤسسه با پیچ‌های گرمیدهی پرره تأمین می‌باشند. برای گذراندن زمستان امساله مقدار ضروری موادهای سوخت از جمله 5 تن انگشت و 33 کوب هزوم ذخیره گشته است. اتاق‌های کاری و حجره‌های بیماران توسط پیچ‌های برقی و علاوه با گرمی تامین می‌شوند که به پرگی دسترس می‌باشند. مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه مومین‌آباد برای تأمین حرکت بی ممانعت واسطه‌های گوناگون نقلیاتی در فصل زمستان موادهای ضروری را ذخیره نموده، تکنیک و مکانیزم‌های ساحوی مؤسسه را نیز از معاینه تکنیکی گذرانیده در حالت خوبی کاری نگاه داشتند. همزمان حجره نوبتداری شبانه روزی و بینای اساسی مؤسسه از تعمیر جاری برآورده شده، واسطه‌های گرمیدهی نیز تأمین می‌باشد. در موسم امسال تا امروز 3 مرتبه بارشات برف به عمل آمد که ما با واسطه تکنیک‌های مؤسسه راه‌ها را از برف تازه نمودیم و برای به خطر حرکت واسطه‌های نقلیات یگان ممانعت ایجاد نشد. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه مومین‌آباد مجموعاً 168 از 2 کیلومتر راه‌های اتومبیلگرد اهمیت جمهوری و محلی داشته موجود میباشد. کارمندان مؤسسه بهره منتظم در حالت تازگی و تأمین حرکت واسطه‌های نقلیاتی نگاه داشتن راه‌های ماشینگرد همه‌جانبه آمادگی دیده در سمت فعالیت و اجرای رسالت کسبی از امکانیت‌های موجوده ثمرناک استفاده می‌نمایند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه مومین‌آباد، اخبار. در شهر گلستان در دوره اجرای برنامه دولتی کابودی زورکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در موسم سال روان بیش از 8000 بیخ نهال‌های آرایشی و همیشه سبز شنانیده می شود. در دو موضع کابودی زورکنی شهر نهال شنانی صورت گرفت. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در شهر گلستان کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه داشته، بهره باز هم زیبا گردیدن شهر، تازگی و سرسبزی محل در برابر ساختمان انشاءات تعینات گوناگون در شفت راه‌ها، خیابان و گلگشت‌ها، موضع‌های استراحتی، شنانیدن نهال‌های آرایشی سایه‌افکن به راه مانده شده است. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و بخش حفظی محیط زیست شهر گلستان، حشر نهالشنانی با اشتراک کارمندان ساحه‌ها بخش آبادانی در محله به نام عبدالرحمن جامع و گردش راه به سمت آسایشگاه بهارستان صورت گرفت. این مکان استراحت و فراغت برای ساکنان مرکز شهر ساخته شده، راهروها، صحبتکده‌ها موجود میباشد و در فصل بهار و تابستان ساکنان سیر و استراحت مینمایند. از این رو تراوت تازه بخشیدن به موضع مرکز شهر با شنانیدن نهال و گل و بوته‌های آرایشی مهم به حساب رفته، نهال‌های آرایشی شنانیده شد. در شهر گلستان ساحل آبانبار بحر تاجیک و آسایشگاه‌های موجوده مکان استراحت و فراغت برای ساکنان و مهمانان است.
дар баробари бунёди инфраструктураи сайёҳӣ, ободию сарсабзӣ рукни муҳим ба ҳисоб меравад. дар шафати роҳи мавзии истироҳатию фаровағатии соҳили обанбори баҳри тоҷик ҷойи холӣ ҳамчун қитъаи нав барои кабудизоркунӣ сабзу хуррамгардонӣ интихоб шуда, дар ин мавзеъ бо кофтани чуқурӣ дар масоҳати муайян, истифодаи омӯхтаи пору, хоки дигар мавзеъ ва интихоби ниҳол тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ идома ёфт. ба иттилои масъулин дар имрӯза тадбири тақвияти сарсабзию ободии маҳал, ки дар шаҳри Гулистон ва 5 ҷамоати шаҳраку деҳоти он сурат гирифт, беш аз 1000 бех ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд. дар шаҳри Гулистон соли 2026 оид ба иҷроиши барномаи давлатии кабудизоркунӣ 8100 бех ниҳолони ҳархеле ба нақша гирифта шудааст. мо то имрӯз 1800 бех дарахтони ҳархеле дар шаҳри Гулистон ҷамоатҳои он шинонида ба итмом расонида шуд. нақша дорем ки то оғози саршавии моҳи апрел нақшаи тасдиқшударо ба пуррагӣ иҷро намояд. дар шаҳри Гулистон дар ин мавсим беш аз 1800 бех ниҳол шинонида шуда, тадбирҳои сабзгардонии маҳалли зист баҳри иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 корҳо идома доранд. гузарондани корҳои биотехникӣ маҷмӯи тадбирҳоест ки барои беҳтар намудани ҳолати биологии муҳити зист, ҳифзи ҷангал, олами ҳайвонот ва афзоиши захираҳои табиӣ равона мегардад. бо ин мақсад масъулини парки табиии таърихии ширкенти шаҳри турсунода корҳои биотехникиро ба роҳ монданд, ки ин тадбир барои аз хунукӣ эмин нигоҳ доштани ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон аҳамияти мусбит дорад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. олами ҳайвоноту паррандагон қисми ҷудонашавандаи табиат буда дар нигаҳдории мувозинати экологӣ нақши муҳим мебозад. солҳои охир бо сабаби таъсиррасонии инсон ба табиат, тағйирёбии иқлим, камшавии ҷангалҳо ва манбаъҳои об, шумораи бисёр намуди ҳайвонот ва паррандагон коҳиш ёфта истодааст. дар чунин шароит гузарондани корҳои биотехникӣ аҳамияти ниҳоят калон дорад. бо ин мақсад дар парки табиии таърихии ширкенти шаҳри Турсунзода захираи ғалладонагиҳо ва хошок барои гузарондани корҳои биотехникӣ ба қадри кофӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҳудуди парки табиии таърихи Ширкент бештар гузарондани корҳои биотехникӣ мувофиқи нақшаи чорабинии зимистонгузаронӣ барои солҳои 2025 ва 26 гузаронда мешавад. дар бинои маъмурии парки табиии таърихи Ширкент зиёда аз 1 тонна 200 килограмм ғалладонагӣ ва зиёда аз 1.5 тонна хошок захира карда шудааст. ва дар бинои маркази омӯзиши экологии парки Ширкент инчунин ҳамин гуна ҳам хушоки ҳам ғалладонагиҳо захира карда шудааст, ки барои зимистонгузаронии парк ин басанда мебошад. яке аз самтҳои муҳими корҳои биотехникӣ дар фасли зимистон ғамхорӣ намудан ба олами ҳайвоноту паррандагон мебошад. илова бар ин гузарондани чунин корҳо барои баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ низ аҳамияти муҳим дорад. аз ин рӯ масъулини парки табиии таърихии ширкенти шаҳри Турсунзода корҳои биотехникиро такрор ба такрор доир намуда барои нигаҳдории гуногунрангии биологӣ ва ҳифзи олами ҳайвоноту паррандагон саҳми худро мегузоранд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 22 январи соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо барф меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 11-16 дараҷа, рӯзона 5-10 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, барф дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона то 5 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 3-4 дараҷа хунук, рӯзона 3-2 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳо барф меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа, рӯзона 1-6 дараҷа хунук мешавад.
در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در وادی‌ها بارشات برف در نظر است. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه و روزانه از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 1-6 درجه خنک، روزانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای ابرناک پیشگویی شده. برف در بعضی حالت‌ها با شدت می‌بارد. حرارت هوا شبانه 1-3 درجه خنک، روزانه از 1 درجه خنک تا 1 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.